mi salmini on mi landi ke stay don e jam hande kadi mera rapidement waɗen ɗo vidéo fi o vidéo wonɗo e circulide ɗo ko France 24 woni inventude ɗo e hoore leñol men ngol ɗiɗon andi souvent min wolanayi on ɗi médiaji ko yon rento e majji ɗi médiaji ko ɓe witta ko ɗi média mainstream ko ɗi médiaji occidentoɓe ɓen manipulation information ko woni e waɗude kon e hoore leñol men enen pullo si tawi en wattana liila ɓe waddidira en e leƴƴi hedditiɗi ɗi ko yen salo wondema wona enen anti africain enen kadi ko en africain hiɗen yiɗi africain noir ɓen pop par ce que enen kadi ko en africain noir hiɗon famude ko yen salo manipulation si min ari ɗo mi wii on mi ari mi wii on wondema yo rento e ɗi chaîne ji France 24 TV5 RFI BBC ɗi chaîne ji ɗi wonuɗen jentagol ɓawo ɗo num feno réseaux sociaux ala ko yon andu manipulation molanaɗo hiɓe waɗa e wonde wonno ko ɓe wi ɗo Amadou Koufa hino yalti ɗo noddi leñol ngol fop ɗum ko leñol pullo kala yo immo waɗa jihadi fewno ɗo hande pullo naati jihad anni ɗum pullo Fouta wona terroriste pullo Fouta wona ɓiɗɗo memmingol guerre pullo Fouta ko jam épicier andi pullo en général pullagu ngum fop ko jam épicier andi ko ɗum ɗon kadi nodduɗen donc ko yon wattan yila e ɗi information ji par ce que min wolani on ɗo ko fenande ɓe jokki kono siɗa wolande musidɓe men ɓen ɓe famata min wolani on ɓe wona yiɗuɓe en ni siɗon andita fi ko min wolanta on ɗo kon souvent fi Faidherbe wona hande ɗum ɗo fuɗɗi fewdo giba fewdo Faidherbe ɓe décidi tun ɓe waddidira e fulɓe ɓen ɓe tawi ɓe mari pouvoir ɓe mari doole e nder Afrique ɓe ɗuuɗi ɓe waddidira fulɓe ɓen e leƴƴi hedditiɗi ɗin hara fulɓe heɓata no wonira jaam ɓe salo kadi hendoɗen laamu par ce que son yii ha joni ɗen mari probléme fi laamagol Afrique kamɓe hiɓe tawa e ko soñji en kon portoɓe ɓen tigui no tawa e ko soñji en kon eɗon andi récit ji Faidherbe ji ɗin à l'égard des Peuls no gasa Bush e mon yii poste makko on Bush e mon kam pardon yii récit ji makko ɗin e ko winduno kon ɗum Faidherbe ko ɗum wonno o gouverneur jo français jo wonno ɗo Sénégal on tawata kanko contrôle no AOF on fop Afrique occidentale française on tawata ɓe wawal heɓude doole no ɓe nanguira Fouta ɓe piiri ɓe soñjodike ha e fulɓe ɓen ɓe tawi ala leñol ko Afrique ɗo ko wata ɓe dartagol tigi tigi organise ɗo leñol organise ngol ɓurɗo pullo ko ɗon hen on français ɓen fuɗɗi et envers fulɓe ɓen donc finalement c'est vrai que ɓe wawno nangude Fouta komi wolni on dañande extrait vidéo on komi waɗno ɗo comme par ce que janfa waɗuno joni arten e fi o vidéo wonɗo actualité ɗo oɗo ko ɓe wiyata Amadou Koufa o mi wolani on ha mi ronki son yi o terrorisme no wole ɗo andite ko fenande ko kamɓe portoɓe ɓen tigui woni armude ɓe souvent mi wolanayi o min na on ɓe ala ko ɓe sooda pinka ɓe ala coggu ko ɓe sooda moto ala ko ɓe sooda ko ɓe itta carburant ɓe wonɓe ka désert ɗo ɗi groupe ji ƴeton ɗo fop ko portoɓe ɓen woni ɓe armude ko si ɓe ari ɓe armiɓe ɓe créyi kawo ɓe déstabilise nokkure nden ɓe wawa argol ɓe ƴetta jawle men ɗen ɓe wawa argol jasa jawle men ɗen et pour cela il faut ɓe créya kawo oɗo ko woni haalde kon kala mo yaali o vidéo ɗo yeehu jentomo sa jentike mo waɗa tu es choqué par ce que ko honno o wi journaliste ɓen woni wowlude wo wondema oɗo hino nodditi kala pullo kala wolowo pula o andi joni ɓe sennidiri fulɓe ɓen ɓe inni ɓeye ko tukuleur ɓeye ko haalpular ɓeye ko fulɓe ɗum no fof ko opposugol sennidira communauté on ɓurtama waɗugo pecce sina ɗum kala wolowo pular ko pullo wiyete donc ɓe wi noon woɓen hande no décidi e nodditugol kala pullo wolowo haala ko woleten yo yahu waɗa jihad e wara leƴƴi hedditiɗi ɗin déstabilisa pays ji ɗin ko fenande ɗi pays ji ko ɓe woni wolde ɗo hande ko wo Sénégal ɓe wola fi Côte d'Ivoire ɓe wola fi pays ji wano Cameroun o andi fi Mali e Niger e Burkina ɗum ɗon fof ɓe wolini ɗon ha ɓe ronki ɓe ɗon andi ko ɓen kadi wona e armere toon woɓɓe ɓen yaaha waɗa kowona wona e wadde kon par ce que woɓɓe maɓɓe e ɓe utilise ude leñol ngol na noon fulɓe ɓen fof mais joni ɓe faala kadi ƴettugol la même procédure ɓe waɗa ɗum pays so ɗon andi wono Sénégal ɗo hande ko Diomaye en e Sonko en laami toon ɓen ɗo le wonanaɓe
donc hono non ɓe faala bonnirde leydi maɓɓe ndin kadi ko arugol inventa les mêmes stratégies, inventa les mêmes processus fi faaminkinalngol ɓen ɗo ñande probléme memminoye wo ko fulɓe ɓen fino ɓe immoɓe yanira e fulɓe ɓen. donc en ardin hakkille moƴƴa e ɗi médiaji ko jentotoɗen wawen yaltugol démentisen enen innen pullo ala probléme e leƴƴi africain pullo Amadou Koufa représentant fulɓe ɓen. Amadou Koufa ko bandier ko c'est un délinquant ko yoɓaɗo ɓeɓe yo toon no jogui ɗo pinka ka désert fof ɓeɓe toon no jogui ɗo no immo ya waɗa guéreji ɗin fof ko yimɓe yoɓaɓe kanko tun e kanko tun ko honto o mari ko itta ɗum ɗon konto kanko e ɓe organisation mo wondi ɗon konto e mari ko ɓe itta pinka konto e mari ko ɓe itta moyen ji ko ɓe pirdira e état ji ɓen ɗon tun kanko tun wawi dartagol ɗen leyɗe ɗon fof. donc il faut saloɗen utilisa leñol ngol ko ɗum watta so minni o wonda yon wattan yila woɗɗito ɗon e arugol ɗo jento kala ko ɓe wolanta on ɓe manipula yimɓe ɓe woni ɓe ukkidiran e leƴƴi ɗin sen wattana lila heɓen ayeɓe partout en Afrique hara ko hammuɗen wo hiɗen sondia ko hammuɗen wo hiɗen aña par ce que ko ɗum ɓe faala est ce que eɗon famude. donc on yii ɗo fendu Niger fendu Boko Haram immi toon memminino toon ɗum kadi ɓen kadi yoɓanoɓe kadi ɓen kadi ko occidentaux ɓen créenono de toute pièce ƴetti pinka jonni oya Aboubacar Sékou on ko hawsajo kono ha hande on yiyaali ɓe waɗi on politique fi yo yimɓe ɓen daro contre hawsaɓe ɓen par ce que ɓe andi ɓen no ɓe ɗuuɗira noon Afrique no ɗuuɗirɗen noon ɓe aldira doore Afrique no mariɗen doole Afrique noon ɓe andi ko leño men ngo ɓuuri ɗuudude Afrique ko enen ɓuuri répartissade kadi e pays ji ɗin donc ɓe andi pays kala ɗe hiɗen toon ko ɓe yeele ɓe ukkidiren e yimɓe wo ɓe créé ɓe déstabilise pays ji ɗin ɓe heɓa no ɓe exploitera pays ji ɗin faame politique on ko ɗum wasi men inni on wona yon ƴettu hakkille mon fof jentoɗon kala ko ɗi mainstream ji médiaji woni e haalude par ce que médiaji ɗin hay ɗe balɗe mi explique ni on hiɗi woni de connivence e systéme politique maɓɓe politique étrangère ɓoni wadde ɗe leyɗe kon ko ɗum noon hatta watta hande yimɓe no immi no dari no tenonsude ɗum ɗon joni noon si tawi jama men on famali on combat ɗon ko immagol daro yedda ɗum ɗon inne non à la manipulation médiatique inne non à l'instrumentalisation politique haray ça veut dire que haray joni en tigui en yani e piège moɓe faala en ukko ɗon piège moɓe faala yon ko on piège ko tawata hande ko en wonu seul contre tous hara ko hammuɗen wo ɓe inna ɓe ko yimɓe terroriste ɓe ni ɓe ko yimɓe jihadiste ɓe ni pullo wona jihadiste pullo wona terroriste on famude ko yen salo ɗum ɗon andi noon manipulation no weeli fi par ce que yimɓe ɓen africain ɓen ɓurɓen haray ɓe faama so daari ɗo hay fen ɗo ni no woodi africain ɓe goo récupére ɓe o vidéo ɗo no inna on wiigoy ko min woni haalden kon fulɓe ɓen ko ni e ni ko terroriste ɓe ko jihadiste ɓe ni e ni ɓe yalta ɓe ɓurta accentue ko par ce que haɗa ɓe renta ko manipulation wona e waɗede ko ɓeɗo jooɗi yewte o vidéo ɗo kon fof ko fenande Koufa ko représentant communauté o Koufa wona kanko woni babel leñol ngol ɓe wawata arde ɓe inna ɗo on heno yalta hay si o wowli hiɗen andi ɓe accentué woni ɓe ɓurta appuyugol diffusugol fiyo heɓu écho ɗon andi ɓe andi africain ɓe suiva France 24 moƴƴa ɓe andi africain ɓe suiva TV5 e RFI donc ɓe wooli ɗum ɗo wo africain ɓe ɓuuri nani ɗum ɓe innay a ko gonga donc il faut ɓe poussa ɓe médiatisa est ce que ɗon famude par ce que yimɓe faalaɓe jaam faalaɓe yo ɓuttu Afrique ɓe arta ɓe waɗa ɗi publicité ji ɗo di ettugol micro jonna yimɓe jihadiste ɓe terroriste ɓe ko jonnugol ɓe parole fiyo ɓe wowlu ko ɓe nula e ɓe wowlu kon si yani noon dans des mauvaises oreilles tawata yimɓe ɓe gonton ɓe ala faamu ɓe immoto ɓe darto e leñol ɓe yana e leñol ɓe tooña leñol ɓe wara e leñol ko ɗum woni wadde fendu Burkina avec les VDP de Ibrahima Traoré ko ɗum woni wadde wanno Mali ɗo ko ɗum wanno Cameroun ko ɗum waɗi Centrafrique ko ɗum waɗi pays ji buyi ko tawata no wotun hara yimɓe ɓe famali manipulation ɓe immo ɓe yaaɓe yana e population yimɓe men ɓen ɓe piyaɓe e masimbina ɓe hay laggine ɓe wowli fi mum ton ko ɗum andirton ko instrumentalisation ɓe faala si ɓe faala déstabilise gol leydi ko ɗi piiji ɓe inventata ɓe ƴetta yimɓe seeɗaɓe ɓe jonna ɓe jawle bus ɓe jonna ɓe moyen ɓen yaha fettina piiji ma yaha wara woɓɓe seeɗaɓe ɓenna aha ko leñol ngol fof immani fi waɗugol jihad ko leñol ngol fof immi fi yahugol warugol
inna onon kon kefere ko wasi mi inna kada mi ay souvent musibbe men wada do vidéo ji no waajo qur'ana ino inna yimbe kefero acce wigol yimbe kefero rem hono rewe alla wade dina mon kan me wato wadu vidéo ji do e daragol yeto onno jodo leede porto do innugol yimbe ko kefero ma jodagol leede porto do innugol yimbe ko annasara wade dina mon kan har on nangale e wolugol ko woldo woka réseaux sociaux parce que jonnabe woni dole sina ɗum France 24 si tawi na wattidirgollen e africain ɓen ɓe falano mi yaali ko honno ɓe arirta ɓe waɗa sifa o propagande ɗo par ce que siɗa faala yo yimɓe wondu e jaam ɓeygu kawta yo wonu e jaam a waddidirta ɓe nguureji ɗi a waddidirta famille ji ɗi a ndaaray kala ko tawata wadda e ñifa kono si tawi ɓe ari ka chaine suivaɗo sifa France 24 ɓe ari wono RFI haray objectif no ɓaawo sina ɗum haray objectif on ala sina arugol waddidira non leñolngol piisonjugol leñolngol e nder continent on e yeeso ɗi leƴƴi hedditiɗi est ce que yiɗon famude donc on ardin hakkille moƴƴa reeno ɗon har on hoolaki ko France 24 wolanta on kon fof ma ko RFI arta wolana on kon fof ma ko TV5 haalanta on kon ma BBC ma chaine ji gon ton tawata vraiment ko chaine ji waddidira ɗi ma ɓe désinforme information har ko en faveur par ce que faame hande o aduna ko fewnuɗen ɗo ko guerre de communication malheureusement o yiyata wono chaine ji goo des pays ji hino ara créa sifa ɗi probléme ji ko toujours ko ɓe sikkuɗen no yiɗi en ɓen ɓe sikkuɗen no wallitade en ɓen ɓe sikkuɗen ko démocrate ɓe ɓen ko ɓen woni en créande ɗi probléme ji par ce que ɓe andi si no ɓutti ɓe heɓata no ɓe jasira leydi maɓɓe ɗen il ɗon ɓe jasira kan jawle ɗen il faut donc ɓe créa kawo ɓe ara ɓe créa ɓe déstabilise leydi ndin ɓe warandi et dans l' insécurité totale ɓe heɓano ɓe justifiera base militaire ji maɓɓe ɗi ko nder ɗum ɓe inta joni ɓay leydi mon ndin ɓutta mene ɓen addude force d' intervention min joƴƴina min waɗa base min sécurise on kono na ɗum so ndaari o fon woni nder ton ko ɓe wawa installugol multinational ji maɓɓe ɗin si tawi pétrole no e leydi ndin ɓe ƴetta pétrole on si tawi diamant e bauxite e ressource faire kala ko woni e leydi ndin ɓe ƴetta ɓe adda ka usine ji maɓɓe ga ɓe gollina population maɓɓe ɓen heɓa ko dawa har yimɓe ɓen ɓe no mayde heege hino warede no lettede no sayimbinede no chassinede no dogude yalta e leyɗe ɗen est ce que hiɗon famude ko wasi men inni on ko kala jooɗiɗo hooli ko ɗi chaine ji woni e wolde kon mi natade 100% fof ko fenugol mais 80% information ji ko ɓe jonta on kon ko désinformation ko manipulation si tawi on hoolike awa si on hoolaki hino ɗo preuve on hino ɗo preuve on e o vidéo ɗo jento e vidéo on ko TikTok mi sikki e chaine ji bus hande fen ɗo hande réseaux sociaux plateforme ji bus fen ɗo hino circude malheureusement noon mi yii hay yimɓe goo ɓe kamme en ɓe hodduɗen wonɓe Europe ɗo no ƴetti ɗin vidéo ji no wadde vidéo inna wo ndaare noon on yi komin haalana ton konko jihadisme on yi komin haalana ton ko terrorisme ɓe yiɗa africain ɓe ɓen hedditiɓe ɓen ko yen salo wongol seul contre tous ko yen salo ɓe waɗa en yimɓe feereɓe ko yen salo ɓe waddidiran e yimɓe ɓen par ce que hollen enen kadi ɗen yiɗi afrique iɗen woni solidaire e combat africain ɓe ɓen ko ɗum ɗon wawete wonde e hoore jaam afrique koye hoore ɗum ɗon waweten wonude e nder sécurité en afrique sina ɗum ɓe ƴettay probléme ji ɗin fof ko adna ɗo ɓe dewta e hoore leñol pullo hara pullo ɓuttinta hara ko hammi o ko yo ware ko hammi o ko jatta ko jattane o yi Ghana ɗe balɗe ɗo ko nayi maɓɓe ɗin ɓe yeehi yimɓe ni yeehi ka ladde yeehi wari nayi ɗin dolle 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 o vidéo ɗo son jentike mo o nana e journaliste goo no wola vers la fin gorko on ko gorko e debbo waɗi wonno wolde kaluma ɗo gorko on wii o anda si Amadou Koufa wooli fi Guinée wo kono mo tañƴini o wooli fi Guinée wo par ce que kanko no oya noon inni mo noon est ce que na Ghana o woni o inni non wo andi Ghana e Guinée inire no nandita seeɗa wo kanko wo fulɓe ala Ghana c'est faux fulɓe no Ghana si Amadou Koufa inni ko Ghana o siti ala kanko ko innirta ko Guinée jentiɓe vidéo jentite vidéo moƴƴa o nanay ko o wi kon kanko oɗa o inni o Amadou Koufa wimo ko Ghana ɓe faala wadde on guerre maɓɓe e Sénégal e pays ji goo ɓe wolal fi Guinée kono journaliste jon insiste wo noon tawinno Ghana wo par ce que Ghana fulɓe ala toon wo ko Guinée woni wiwde donc on yi déformation information famede
ko fi yo wonu kadi Guinée no wodi kadi fulɓe faalaɓe wadde si wadin piiji andi ton noon encore une fois wana fulɓe ɓe nde ɓe Amadou Koufa représenté. Amadou Koufa c'est un délinquant. Amadou Koufa ko terroriste yoɓaɗo par ce que kala waɗo guerre fewdo hande ni inna ko non de la religion wana dina yamiraya immo yaha warira yimɓe ni ɗum woni arabujo woni ɓalejo wana ɓe représenta dina ɓe représenta leñol ko gangue ɓe ko mercenaire ɓe formaɓe fi intérêt ji ɗin occidentaux ɓe il faut ɓe créa mouvement ɓe arma ɓen ɗon ɓen no yaha ɓe nembina guerreji ɓe sutana ɓe ɓe créa kawo ɓe naa ko leñol fulɓe ɓen so nani ka vidéo ɓeyna a fulɓe buy inni adhéré buy participé to ko fenande ala mouvement hay fus immi dariɗo ɗo fulɓe inni mahin tawten ɗum waɗen guere on yiyata ɗum fulɓe mbi ala probléme fulɓe no ƴettidiri leƴƴi ɗin fof ko ni kadi ɓe armirno ɗo yo Ben Laden en 1989 entre 79 et 1999 sina mi fayu contre les Russes ɗum ko en Afghanistan ɓe Russe ɓe ɓen e américain ɓen wonno e haɓude américain ɓen ƴetti taliban ɓe ɓen formi ɓe CIA on ɓe ƴetti wono Ben Laden ɓe formi ɓe ɓen walli ɓe piiridugol contre Russe ɓe ɓen Russe ɓe ɓen heɓi échec ji bus après ɓe hetti kadi victoire ji e hoore taliban ɓe ɓen joni noon attentat ji ɗum ɓay waɗo e Amérique en 2001 ko on même taliban on même terroriste jo honno kan Ben Laden moɓe formuno ɓe inni terroriste feendo noon wonno purde contre Russe ɓe ɓen ɓe innano ko terroriste de ɓe inni ko résistant est ce que hiɗon famude o yii goɗɗo no tufa ɗo kadi laɓɓi ɗe balɗe ɗo ko juulirde kamɓe siko portojo ɓe inna ko détracté mental ma ko nawnuɗo waɗi ɗum ɗon siko portojo immi yehi tufi goɗɗo laɓɓi ma fettini goɗɗum ma yehi waririni yimɓe au nom de la religion ma au nom de la politique ɓe inna noon ko portojo on ko hakkille makko ɗen sotti mais siko ɓalejo ma ko arabujo ɓe direct ɓe inni ko terroriste jo donc yon faamu ɗum ɗon fof ko e manipulation c'est une façon de contrôler hakkille yimɓe ɓen ko ɗum mi falno laɓɓinde kum vidéo won kon circule ɗo par ce que mi addanama kum ɗo plusieurs fois hari ɓe buy addanilan kum mi daari komi dartike mais ko yon faamu ɗi média ji ko min men haalanton ɗi média ji waton hoole média ji ɗin koni haalde ko démocratie moɓe woni haalande on démocratie ala hannde e nokku démocratie lannino démocrate jo waɗata ko ɗon e wadde ko ɓe wata arde ɗo ɓe ƴetta ɗo ancien alqaida ji terroriste ɓe receɓomo ko élysée ɗo hande ɓe itta image makko terroriste ɓe faami kino c'est le bon président c'est un messie ma c'est quelqu'un qui est correct hiɗen andi manda ko aljawal est ce que honno wiyete o wonɗo siri ɗo hande ko kamɓe créuno mouvement makko ken kadi yo darto Bachar al-Assad on tuma hari ko alqaida on woni ko ɓenɗon kadi ari wari yimɓe ko Bataclan ɗo kono yi hande hay français ɓe no wadde ɗumaji ɗo débat ji mettina ko Macron invité mo ɗo kon opposant ɓe tigui yalti wooli fi mum ɗo Marine Le Pen wi dénonci ɗum yimɓe ɓuuɗ dénonci ɗum ɗo par ce que ɓe wona d' accord ko noon invita ɗo kon kono hande o yiɓe change veste makko ɓe faami kini ke wondema c'est une personne bien est ce que ɗon famude donc faame manipulation o na en jaaɓu ɓe utilisa leñol ngol ɓe tooña leñol ngol ɓe ukka leñol ngol e probléme